Yan di na kaya kung nasawi ngawan kan di tayo nakem kurang aklat panawin nuso pagpinaam nga di kan ay ayaten tay timek tilag lagi prem di ka kuman sinubliana diyan kuman nagpapakitan kadyak kaya ngayon ka masaktan diyan kuman nagpapakitan kadyak kaya ngayon ka masaktan. Malagi bukad na taon ikaw taagaw ka timbati manang naman asyak tay subliang ng dadalilaw kagayang jak man lang may turing sa taon day tarik na gaputong uken ka di mo nimbilang sa ikaw sinaktan kawan pacek akar karim kinaulbudamin nasong ikaw nagsalita pamarang amin dita awan pacek akar karim kinaulbudamin nasong ikaw nagsalita pamarang amin dita. Malagi bukad nga taon ikaw taagaw ka timbati manang naman asyak tay subliang ng dadalilaw kagayang jak man lang may turing sa taon day tarik na gaputong uken ka di mo nimbilang sa ikaw sinaktan kawan pacek akar karim kinaulbudamin nasong ikaw nagsalita pamarang amin dita awan pacek
kaput na laos nga iliw kuken ka. Tantanawagan ka, abay titawa, bareng mapasangpet ka. Agurayak biyak kaput na laos nga iliw kuken ka. Tantanawagan ka, abay titawa, bareng mapasangpet ka. Aguraya biyak HBO Records and Oyoboy Production. Apay nga
ita ka lang, ading teng dito'y biyag ko. Itantaadan at tagigwa to'y puso, nabururay kumanuamo atong tengka. Sika kumatkain nangaw, ken kakinkin na tawa. Dumteng tuti panawin, baka sikan tumatlain. Ibudno para kanyak, ay anyan na nagragsa. Pilpilite alukatan, tu'y puso ka nakaseran. Kaya't ku amaamuan, apay namin na itakalang. Tu'y puso agsagsagaba, tiriga gapuken ka. Sindut pudno para kaniya kisukadi wenno sika. Nagururaya kumanuamo adung tengka. Sika kumatkain nangaw, ken kakinkin na tawa. Dumteng tuti panawin, baka sikan tumatlain. Ipudno para kanyak, ay anyan na naglagsa. Pilpilitek alukatan, tu'y puso ka nakaseran. Kaya't ku amaamuan, apay namin na itakalang. This is HBO Records Original. Abay nga itakalang, ading teng dito'y biyag ko. Itantaadan ang tagigwa to'y puso, nagururayak kumanuamo atong tengka. Sika kumatkain nangaw, ken kakinkin na tawa. Tumteng tuti panawin, baka sikan tumatlain. Ipudno para kanyak, ay anyan na nagragsa. Pilpilite alukatan, tu'y puso ka nakaseran. Kaya't ku amaamuan, apay namin na itakalang. Dumteng tuti panawin, baka sikan tumatlain. Tipudno para kanyak, ay andyan na nagragsa. Pilpilite alukatan, tu'y puso ka nakaseran. Kaya't ku amaamuan, apay namin na itakalang. Kaya't ku amaamuan, apay namin na itakalang. HBO Records and Oyoboy Production.
Asyak tay umadayo Keklik-lik ka Ayat tabulod ko Rebeng na laeng Nga inak beruken Kay mabukudak Kanayak na ikeden Nupay na saen Ngem daytoy tirumbeng Amok adakes inta ar-aramiden Jak maituret pay nga inak buyaen Palagluana gapu kaniyak laen Jak maitur no sa tila kamek to Gapula kenayat binulod ko Aglune nagbalinag ka naruko Nagpaadipe di saan ko apupuko Palubusan kan nga isutay sublianam Usukin riknam isut adaan karbengan Awan titengel ko anang ikot ken ka No dilatoy ayan nga inaktin parik na Diyan maibdur no sa tila kamig to Gapula kenayat binulod ko Aglune nagbalinag ka naruko Nagpaadipe di saan ko apupuko Nupay na saen ngem daytoy tirumbeng Amo adakes inta ar-aramiden Jak maituret pay nga inak buyaen Panagluana gapu kaniyak laen Jak maibdur no sa tila kamek to Gapula kenayat binulod ko Aglune nagbalinag ka naruko Nagpaadipe di saan ko apupuko Diyan maibdur
Napudno nga yatin paay mo kaniya Nalawa ataw inta nagbaeta Saan nga isut lapeda sa ngalen taniaya Sapay tadumteng day kuya mensahe Ay ayatin ka biyag ko tiyag nanayo Ikari asiksikan tulae Ay ayatin inggat tungpal tanim Si kalaeng biyakon sa bali Agmay saka mauyos man to'y biyag Mamati ka kumakaniya ko biyag ko Ay ayatin ka ipatpate ka tinapudno Ay Ate Berna, Ate Weds Ma'am Hanalyn de la Cruz at the Nishi Shop And of course, to my executive producer, Ma'am Cecil Alcantara Arconado. DJ Ness, Ma'am Elaine, Ma'am Allen Claire, Tita Daisy, Sapay tadumteng day tuya mensahe Ay ayatin ka biyag ko tiyag nanayo Ikarik asiksikan tulae Ay ayatin ingat tungpal tanim Si kalaeng biyagkan sa bali Agmay saka mauyos man to'y biyag Mamati ka kumakaniya ko biyag ko Ay ayatin ka ipatpate ka tinapudno Si kalaeng biyagkan sa bali Agmay saka mauyos man to'y biyag Mamati ka kumakaniya ko biyag ko Ay ayatin ka ipatpate ka tinapudno Ay ayatin ka ipatpate ka tinapudno Ay ayatin ka ipatpate ka tinapudno Di lagip mo jak malipat Nangipa ay tiragsak kaunggat Ni ayat intalimeng tuy riknak Wen sikat tidamo nga ayat Ingganat mauyos to'y biyag Nagbalin ka
dagit mo jak malipat nangipa ay tiragsak kaunggat ni ayat intalimeng tuirik na wan sikat tidamo nga ayan ingganat mauyos tuibiyag
nagsasamusang uut na kansanaan ika inpalak ang akong inagubsang Langit-langitin, rinaksid nakman tapusong sikan ko pailat, patpatig ko inbilang ka
sa lutsud man ken ka. Damag ko asyak tay kaguram, ngimjag amot pangigapuanan. Di na kadin ay ayaten, wenno addan sa balin, anangita klinam itarignan, di nagkadunay pasaktan. At kadit karbengan manglapet kita paggugustuhan, nawaya ka no pagkaragsakam, hindi tulak di mo kat lipaten. Tila idaw-dawat ko, pinakat kumapagpakitaan, ragsakyu akasam itan, tamasugat to'y taungga. Din ay ayaten, wenno addan sa balin, anangita klinam itariknam, pinagkapunay masaktan. At kadi karbengan manglapit ita paggugustuhan, nawaya ka no pagkaragsakam, hindi tulak di mo kat lipaten. Tila idaw-dawat ko, pinakat kumapagpakitan, ragsakyu akasam itan, tamasugat kaungga. Ragsakyu akasam itan, tamasugat tuy kaungga.
Saan gayam analaglaga nga iwagnit ka to'y isip ko kaputan na pateka takas kanina nga adda naglabas ta taang bubiyag ko nga ipat pateka nimnupod no nga awala ko di tapusom ket ni ayat lipat ako nimnupod no nga adan sa bali tapusom iwag sinak panunot mo. Diyak ka mo, nung may turet ko pa'y biyak ko ta sinugat mo, tinauneg, puso ken nakem ko huwan ko nang di kan kaya ta makita tanaut-ut sugat to'y puso kain-kain parik na saan gayam analaglaga nga iwagnit ka to'y isip ko kaputan na pateka takas karina nga adda naglabas ta taang mupiyag ko nga ipat pateka nimnupod no nga awan ako di tapusom ket ni ayat lipat ako nimnupod no nga adan sa bali tapusom iwag sinak panunot mo nimnupod no nga awan ako di tapusom ket ni ayat lipat ako nimnupod no nga adan sa bali tapusom
tapno ni ayata di maraka. Nadas ko in sakripisyo to'y biyak ko, awan pinanunot ko, no di si kalain mailipat patek ko.
iladawan to'y rignak, palalo nga ayat ti marik-rik naksaan nakamauma, amang buy-buya ladawan. O ayat ko, saan ko amalapdan to'y rignak, tiyak magawidan tumrem aluluwak, kaput ragsa anak paidugma agiyaman na panangawat mo kaniya. Awan makaartap kinaragsa ken kinaong biti narikmat kek sa paita awan patinggana iti sinangal tanga ayan na yan. Tiyak mailadawan to'y rignak, palalo nga ayat di marik-rik naksaan amauma, amang buy-buya ladawan. O ayat ko, saan ko amalapdan to'y rignak, tiyak magawidan tumrem aluluwak, kaput ragsa anak paiduma giyamanat panangawat mo kaniya. Awan makaarta kinaragsa ken kinaong biti darigman kek sa paita awan patinggana iti sinangal tanga ayan ayan agkakasamit karin-karin anagbalin asaksi kapuken ka rimbaniyak aglawlaw ko sikat ng Ted Maris lubong ko, sikat ng Ted Maris lubong ko. Al-alya enak di napalabas, kaya't kun asika ket malipatak nupay sika ti umunang ngayat ken nakarik naak iti kinadamsak nu amum lakma sakbay anagdatan ka jakuman pinaalilaw balikas mo paspasig nga upaw ket awan na tungpal kadagiti karkarib panawet itanim kan ken lagi panawenen sugat ket aglulit
kadagiti kat karim panawen itanim kan ken lagi panawen sugat ke agmunit awan pasat mo puso ken nakem baro nga ayat inangkun sa pulen nukas bilang agsublikan tu kaniya di kan awaten awanin panagayat ko di kan kaya't makita pa'y tasabidong kan itinapalabas panawen itanim kan